فبلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى wasi'al reng tuah telok bernanah mersetong bapak ebunah merduaan matoanah senomer telok gurunah ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir ma madaya wasi'al reng toah alatin betenah matoah masalamet nafsona guru sema ilang kapudu enah sema bisa kasowargana ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir ma madaya wasi'al kasetelok pangas teteh cek sampe nyake ateh tanda-tanda nareng soleh kasetelok pada abek teh ya Rabbi bil Mustafa balligh waghfir lana ma madaya wasi'al sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi Allahumma salli ala Muhammad lebur tak lebur ka solawat seneng tak seneng ka solawat alhamdulillah man aksaru minas salati alayya fi hayatihi amarallahu ta'ala jami'a makhlukatihi ayyastaghfiru lahu ba'da mautihi debun Rasul sapa-sapa orang sema banyak maca solawat kasengko ewak to'odiin maka Gusti Allah bekal amakon sedajah makhlukah kaangkui nyoon naki saporah ka orang jeriah ku laku ting lamaten na amin Allahumma alhamdulillah karena non kelanon manabi abdi nasarang ajunan banyak maca solawat ke Gusti Nabi maka otomatis abdi nasarang ajunan ekaleburi Nabi amin koteh amin Allahumma manabi abdi nasarang ajunan ekaleburi Nabi maka otomatis abdi nasarang ajunan ekaleburi Allah manabi abdi nasarang ajunan ekaleburi Allah maka otomatis sedaya urusna abdi nasarang ajunan etolongi bi Gusti Allah amin Allahumma mantar pada selamat kepi terterosa apolong sampai ke surga kepi amin Allahumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahilladzi khalaqal arda was-samaa'a wa ma fihima wa ja'alahuma dalilan biwujudihi ta'ala wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Wa qala fi hadisihi
idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'aluhu takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Amma ba'du, hadratal mukarramin, para kiai, para guru, langkong-langkong hadratal mukarram ajunan simuljah Kiai Haji Alawi Bahri seampun lestari Abu Dhabu apareng ilmu kaabdina sarang ajunan malar muga ilmu separengaki ki buru tetia ilmu si barokah ben manfaat. Ajunan simuljah Kiai Sanadin, Kiai Haji Sanadin, ajunan simuljah Kiai Haji Mashhudi, ajunan simuljah Kiai Samsuddin, ajunan simuljah Kiai Mukhlis, ajunan simuljah Kiai Hasin, ajunan simuljah Kiai Ahmad Fadal, ajunan simuljah Kiai Abdul Mannan, ajunan simuljah Kiai Sahari, ajunan simuljah Kiai Muhammad Yabki Hasan, sareng sedaja para kiai, para guru, langkong-langkong ajunan Al Ustadz Muhammad Hairi selaku pengundang, ajunan Hadratal Mukarram Al Ustadz Muhammad Baihaqi, ajunan Hadratal Mukarram Al Ustadz si ampun manggil abdinah kaangkui sakader tormator dek ka para ajunan sedaja, sareng sedaja para kiai, para guru, para tokoh masyarakat, para sepo-sepo kampung selain si abdina tak bisa nyebut tong persetongah sesangat abdina amul jaaki tor sangat abdina takzimi, pejabat pemerintah baik sipil maupun TNI Polri, langkong-langkong Bapak Kepala Disah Pasangker iki sareng sedaja setap-setap epon sesangat abdina amul jaaki tor sangat abdina takzimi, ajunan hadirin muslimin sareng ajunan epu-epu hadirat muslimat sesami-sami emul jaaki sareng Gusti Allah malar muga rabuna sareng along polonga abdina ajunan eka dinto tempat malar muga terosa tetia tanda kaangkui terosa along polonga abdina sareng ajunan sampai dapat dek kaku laku eswargana Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Sepetan kaula amul jaaki sohibul hajah tretan Bapak Muhammad Romli sekeluarga iki sareng sedaja majelis keluarga besar eka dinto seka dima ajunan yang ada semangken ampun epas teh takdir sareng Allah marabu para kiai, marabu para ulama, tor marabu ajunan beletatangke, ajunan orang-orang soleh, ajunan orang-orang bagus sedaja dalam rangka nyalameten anak seampun iakat nikah malar muka kalaban sabab doana ajunan para kiai, kalaban sabab doana ajunan para guru, kalaban sabab doana ajunan para taretan, para rabu, anak Ananda Huzaimah sarang seranya aman Iwan Dahlan Iwan Dahlan Ananda Huzaimah sarang Raka Epon Ananda Iwan Dahlan malar muka tetia keluarga sesakina mawaddah warahmah cucu baris dunia akhirat ngaul anak poto sesoleh solehah karatu ka Gusti Allah nyelepeh dek ka orang sepo tor agunah dek ka bangsa sarang negara. Amin Allahumma amin. Sepetan kaula amul jaaki sadaja perangkat pendukung mulai dari si Andi Terop sampai ke si Andi Sutingan bahkan sampai ke si Andi Eson edua akinah mantar masuk aswar ke benson asona berda mak gehek siapa ngujak berda juga dapat ke bangla bengaswar ke tak kerjat malaikat Ridwan arapa ngatale eson ajun purujun pereksane ban malaikat Ridwan sapan di son rea aja wap sen di son bulah malaikat Mek pada anak siapa nyoro Nabi Muhammad malaikat pada bu malaikat oh tahu mun de ye amin koteng amin Allahumma alhamdulillah tos gulanya tanya gulu kesambian ki buru ki Haji Alawi Bahri ampun lestari Abu Dhabu napa anda bu ki Alawi ki buru
Apa kelaku mulai gila. Allah, ari amun morok ring latuwa. Aduh, ngaji sampai kok rokokan. Kiai kita guber acara kita lober etanya ki apa deh bun kiai ki buruh kalau pae mak geng. Aduh, lah tak beres bu cilongku. Allahumma sholli ala Muhammad. Ari agak yace tak kejeri ya. Mengil cengil ring dina kana. Maka ina roy ke benda agak yai. Tuh. Lah baca kasar bahasan agaya mak kehe go. Ara cek Pak Alosna sokoni bahasa dia agaya kiai de iya ro. Ada meng goros kiai de kana. Miaga tapi teh yakin ning dina cengkok kiai kana. Allahumma sholli ala Muhammad. Bener menurut bu debu ka arwah teh. Dak remah. Moret macam dua. Napaan? Pertama murid gempang apal abid seelanga. Siapa jadi ya? Nak kanak kini seyemben roh. Nak kanak kini gempang apal abid seelanga. Kan mangkana sampai ada buaki at-ta'allumu fis sighar kan naksi alal hajar. Apa maksudnya? Ajar mulai ki kene pada benoles neng tas betoh dak remah lekas cekak abid seelanga. Amin kok teng. Mulai teng. Ya mun tak abar lo. Ya bahile beli saja tak tahu. Amin Allahumma. Lanjut. Terus. Bada murid se nomor 2. Napa murid se nomor 2? Abid se apalah lekas elang. Saya ramage Arya. Saya ngaji sampai kok rokokan. Aduh. Allahumma sholli ala Muhammad. Mandar barokah. Mandar manfaatah. Debu nak alawi ki buruh odik neng etunya epakon pabegus kepada manosa epakon pabe kalake epakon pabe cocok bendebu wa khaliqin nas bihulukin hasanin can hadis arba'in roa dak remah odik neng etunya pabegus kepada manosa no sen yen jan segelak ruang no sen esapora tu sana gara-gara makane pate apa boleh makane bini mangkana buluban sampian teti orang laki pape laka binina mone bela bagus sih kok. Entos kemarin kaki buk. Iya, entos kemarin kaki. Allahumma sholli ala Muhammad. Kan mangka king ungguan lah karma ungguan. Anapa sampai sebut aki nang dalam cetong hadis nang dalam kitab Uqudul Jin kak disabda hadis sabaneka manistaro syai'an li'iyalihi summa hamalahu biyadihi ilaiha hatta Allahu dhunubahu sab'ina sanatan. Sapa-sapa orang laki seentar acelenan depak ke tengah jalan meleh setong-setong eki beh bentanangah depak karo mana beki kabinina hattallahu dunubahu sab'ina sanatan ben Gusti Allah ekosot tu sana orang laki jadi petong polo tahun. Alhamdulillah mangkana tak langkong dan gula matora sapa salaki nyaman deh Iwan Dahlan Ananda Iwan Dahlan saya nggak ajunan samangken PB Gusti Allah manussah se anyamah Huzaimah perhiasan dunia anyamah Huzaimah saya nggak cak ocaan ETTP jaga papelak kabinina ka Huzaimah. Alhamdulillah bagan nunggu lah kare pokon mulja kiring bini teh gula kela amit ka abah bah abdi namang ka abah dak mah pangajian di mah kain toh nang lauk nah
kayak gula makan di kon matua gila makan di gerung di tambro benih makan di bunang ke Korea yang jak orang apa le makan di gerung deh ya enjak ai keren ceda ke jadi ya banyak contoh serang macam banyak enjak ciba ya di lakar cengil more lamba deh banyak aneh kok dua apa cek landangan tengah boy Allahumma sholli ala Muhammad tak lesu sampean tat enjak tu kok lesu kan Allahumma sholli ala Muhammad gula-gula amin Ka'bah apa jong abdi nama kata iya selamat cabis gula Ka'bah mari cabis Ka'bah cabis ke umi abdi nama kata iya selamat siom tanang umi siom sokona umi di gula mun tak tele nyium sokona embu tak jelen nanti tak mangkat aja jelen ada apa swarga na anak bedenang ireng sepo bini bola make berapa na bojang dan tos di gula mari cabis Ka'bah cabis ke umi amit ke ni bini ngucak ke ni bini sayang arah apa ya Allah Allahumma sholli ala Muhammad maenga ka ananda iwan dahlan senga kau wajib na orang laki ka orang bini berdalema apaan pertama orang laki wajib makan nih nomor dua orang laki wajib ngalampi nomor telo orang laki wajib kebayaki Roma ke binina nomor 4 reng laki wajib ngajari ilmu agama ke binina nomor 5 reng laki wajib perhatian salah satu cara untuk memperhatikan orang bini sebut aki engki kak ditoh tak oleh pas mapas mun ke binina dak remah ngolok sayang alek pada ngolok alek tak masalah ngolok mami pada ngolok bebek padang sepenting tak oleh mapas Rasulullah lambek teretan tak mapas karajinah tak mapas Rasulullah aketui raji asmana Siti Aisyah tak toman lambek Rasulullah pas kanti kanan Syah Aisyah tak toman jateh tak toman apa reh Rasulullah lambak munati kanan Humaira dai apa artinya Humaira seandainya ditranslate ke bahasa mangken bahasa milenial mangken Humaira itu artinya adalah hai cantik dai ya teh alhamdulillah mangkana tak langkong saya nggak Iwan Dahlan ajunan sebagai orang laki muljaki binina tak oleh pas mapas mun tak bisa si ngolok sayang minimal ngolok alek aro tebun yai gila kan ngolok alek dubolo kencer nate le dubolo alek le pabolo teh alek le pabolo je teh mun alus kulis lain boleh je teh alhamdulillah nek kebagian jeraja namo loloh selemak kau wajib nareng laki mak lain nek kenin bener leres tak salah sekali sebun ke alawi gila cet lakar selemak nek jeraja namo loloh wajib makan nih ngalam biih kebayaki Roma ngajari ilmu perhatian nek jeraja namo loloh lain nek kenin apaan nek kenin sakapinna kalakuan dalam rumah tangga aslina kau wajib mena orang laki asapuan pakai aja asapuan atana asasasa arakora manje pas apa lakon reng bini lakon nareng bini kau wajib nareng bini cuman setong buk kabala tanya cenga gini ngaki Huzaimah ajunan Huzaimah gini ngaki kau wajib nareng bini dalam hal rumah tangga cuman setong apa qonitatun kan makan sebuah kirim Al-Quran fassolihatu qonitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah orang bini sesoleha iya area orang bini sekonitat lafal qonitatun ban ulama etap sereh
ai muti'atun li azwajihinna, orang bini sesoleha ia area orang bini selalu mabunga bentoro ocak kalake. Ketika wajib na orang bini cuman setong apa, cuma wajib toro ocak ben mabunga kalake. Mun selain bagi kareng lake buk asa-sasa reng lake, arakora reng lake, atana reng lake, mance reng lake, asapuan reng lake, reng bini cuman wajib toro ocak ben mabunga kalake nah mangkana mun soro atana mangkat. Kan bener teh engki nun engki Allahumma sholli ala Muhammad mantar barokah mantar manfaatah embu teh lanjut terus lakar si paling nyaman kelakuan tak usah abun deneng itunya dua apa pertama nyuro. Nomor dua manglo, mon dua hari tak usah bende je, terus mak geng, lanjut mak geng, tak tahu saya atas ya lah ujung kapi, itu ku tak ngitek dengan bilat tu dah. Ada tanya ki ibu, ke gula tanya, mak geng, mbian tak ngitek dengan bilat tu, benih tak ngitek tak, kayak ngeje ke aja jangan. Di mah dengan bilat tu tak ngitek teh, wallahi ngitek dengan bilat tu. Ya, kok tak parah jujur wah. Bah, sirik berin guru kan gara-gara ngitek teh. Oneng dan si viral guru. Kan beda si viral. Bah, kan bagina mon orang ngolo ka salam kan. Wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan senika. Bah, gara-gara ngitek langsung mas wabillahi taufiq wal hidayah salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Ini kok teh. Da emma jere. Gara-gara ngetek ayo sini berin kan berdiri be MTQ seneng mekasan oleh ngara setengah bulan kemakin mbah gara-gara ngetek teh mari ngolok salam mbah masepa maca Al-Quran a'udzu billahi minasy syaithanir rahim mego teh cek nirrojim bah tadi nirrohim mun riberin ketemu langsung dulu teh asli ketemu langsung tahlilan dengan teh kebeul aja dengan kamma pokon tahlilan kan biasa mun sebelum bertahlil kan beda yasin biasa gini beda yasin aduh pah menyaman nuku umek maca yasin pah tak nuku Quran teh bener pah bismillahirrahmanirrahim yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi da amma je jaya sin debak ke Fatihah ada salbut senoro kapi Allahumma sholli ala Muhammad arapa gara-gara ngetek Allahumma sholli ala Muhammad mantar manfaatah mantar barokah terus saborong sampai ke surga kapi amin Allahumma lah terakhir tambah nasokoni toko andi tengah kopi ki buru minum kopi ki buru bolan secangkir Allahumma sholli ala Muhammad terakhir tanggulang abala ka Huzaimah khusus ka Huzaimah ya tengok iya benih karo ka Huzaimah mololo make kasih mantan pelaju empadar ya ada mah alakong ada penting mun mare apolong ben selake kengai biasana kan mun reng lake mun mare apolong ben sebini loyo bener jadi tak langkong dimma orang bini mun lamare apolong ban selake pah selake mare apolong pas tedung
pas tangi deh sengak jek gugenggu. Apa? Sistem sarafah orang laki parapan mengeluarkan hormon endorfin. Apa hormon endorfin? Hormon kebahagiaan. Dek maroh mun pamare apolong pas tedung bah loyo bah ngerok jek gugenggu. Apa? Parapan ngefly roh. Artena rupa para panjek mulai sepora talakong jek saking anu rupa para panteler deh ya. Karena eposaibun hormon endorfin sistem sarafah para pan bahagia tetimun para pan bahagia talangkong dek abumbu cek gugenggu apa mon kak ruah gugenggu bahaya mon mari apolong ban si bini pas selake para pan loyo masuk tedunga pas gugenggu ban si bini maka akan timbul dengan sendirinya neng alam bawah sadarnya orang laki bahwa si bini tidak melayani selake dengan baik. Disitulah salah satu penyebab terjadinya perselingkuhan. Tidak remah mon para paan mare apolong selake tedung jak gugenggu mon perlo osar. Iya. Teti osar iya kak tedung bagus roa. Jadi kadang-kadang mun tebak garing bini bunangkah selake mari apolong masuk tedung pahe gugenggu bae tobi teh tedung. Orang. Allahumma sholli ala Muhammad. Sengak kengai dua akhirnya mantan sekedua tetia judu baris dunia akhirat kalaban sabab barokah pengajian mantar sakit tertuli baras sendi otang tertuli majar sekitar depak ke Mekah tertuli depak ke Mekah selama depak terdepak boleh ke Mekah kalaban sabab barokah pengajian mantar abdina sarang ajunan tertek pamati abik Gusti Allah kecuali mati kalaban jambi Islam ben iman kalaban sabab barokah pengajian mantan si kedua tetet dia judu baris dunia akhirat ban kalaban sabab barokah pengajian mantar Bapak Romli Muhammad Romli sekeluarga mantar ipas saja gempang ban barokah rizkina amin Allahumma sebaling terakhir dan gula ngabala tak langkong supir kerem maki beni mon supir lapar tak ada apa aja kok denda teh beni dak remah mak gula ni ser ka supir mak supir kuruah tanggung jawab apa berek mak nyabe kak ruah jadi mun lapar kuruah tak pati nyaman penyetir mak kan bede saben kiai ongguan saben bede kiai mios ke acara mantan rombongan abek motor keter posak semotor kiai kabi depak ke tempat toron si kiai masuk ke dalam acara mari acara edeeri kebi si kiai mari edeeri kuber begitu kuber ke mobil mangkat ekolopai supir teh kerem depak ke tengah jalan motor man nyaman ro mate periksaan ban kiai mi mate motor pak jawab si supir agak usaha sotok gitu iya mon motor usaha sotok masa abah supir saya nyotok ke dia iya kiain aja toron nyotok teh toron nyotok si kiai tak gelem odik teh sotok dulu sekilo tinggal oleh sekilo lah ngerai kepi perlu nama kain naruh pas odik zeng mah nyaman teh bah periksaan iban kiai boh mi odi motor jagi buru mati pak jawab si supir male pada lapar kapi kok teh kok tak nyotok kerja ke motor tak langkung ke tuan rumah kerem sih abang jongok tak bebeja kok bila tu dinak dia Allahumma sholli ala Muhammad mantar barokah mantar manfaatah benduan dua berkat cek kini kami janji dua berkat cek nyaman aduh cek
Cek lah cibayan. Ya Allahumma shalli ala Muhammad. Ngereng, adu areng bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ya man yamliku hawaijas sa'ilin wa ya'lamu dhamairas samitin wa yaqadi hajatid da'in ikdi hawaijana wa yassir lana umurana wastur auratina. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin wansurna 'alal qaumil musyrikin wansurna 'alal qaumil munafikin. Allahumma alif baina Iwan Dahlan wa Huzaimah kama allafta baina Adam wa Hawa wa kama allafta baina Musa wa Turisaina wa kama allafta baina Ibrahim alaihi salam wa Sarata wa Hajara wa kama allafta baina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa baina alihi radhiyallahu anhum wa ummatihi rahimahumullah wa kama allafta baina Yusuf wa Zulaikha qad syaghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalin mubin qalu tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf hatta takuna haradan aw takuna minal halikin. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya karim wa ya sattar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal du'aana bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Manabi beda kajang kolangan kak ditumurnih dari kebuduan abdina tibik nyona pangapura sisobumba tasaiki. Manabi beda sesai kak ditemurni dari Gusti Allah mantar manfaat mantar barokah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.